Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa z domžalskega športnega parka Domžale in Olimpija se bosta pomerila. Torej, obračun zaostali, obračun 19. kroga in po tem krogu bodo imele vse ekipe odigranih 21 tekem. Prvi resnejši napad Olimpije, Pišek je zdaj znova hitro oduzel žogo nasprotniku, pa Alič s predložkom, vratnica! Jakupovič je zaključil. Ileniču Juril je seveda zasedel svoj položaj na levi strani, Ibričič proti Pišku. Pišek ima priložnost in Domžale vodijo. 6. minuta tekme, ni se uspelo Olimpijo tresti domžalskega pritiska in tole boljšo igro na začetku tega srečanja so Domžalčani, tole je seveda zadovoljni Dejan Đuranović, znali izkoristiti, pretopiti v zadetek. Janez Pišek pa je ponovno zadev proti Olimpiji. Uspeli so Ljubljančani blokirati tale poizkus Ibričiča, pa zdaj Nukić v priložnosti. Nukić strelja in prvič je moral posredovati tudi Jakupovič. Jurilja, Ratnik je zaprl, potem pa Banic napako in to bo zadetek, strelec je Markuš. Kakšna napaka zdaj Olimpijinega vratarja. Prvi zadetek v članski konkurenci pa za Benjamina Markuša v njegovem 41. nastopu. Zadovoljstvo seveda na klopi Domžal. Tule ste videli Dejana Đuranovića in njegovega pomočnika Jana Koširja. Tudi Mulalić je seveda več kot zadovoljen. Krasna žoga za Aliča, nova nevarnost. Usmani ni zaustavil žoge, strel! Ostaja 2-0 v Šiški, Bravo in Celje. Ibričič odaleč. Senijad Ibričič, Sešlar, tudi Jakupovič se ponuja. Usmani, no to je zdaj ta odbita žoga, pa priložnost za Kariča. Blokiran strel. Ja, v moji družbi domači strateg Dejan Đuranović, verjetno ni reči kaj drugega, kot da ste zadovoljni s prikazanim, res ena zrela tekma Domžal, kako ste vi videli vse skupaj? Ja, čestitke mojim fantom za prikazano res dobro igro skozi celotnih 90 minut. Imeli smo kontrolo na igrišču, res je, da smo dobro odprli tekmo, kar je to sigurno lažje potem v primerjavi s prejšnjo tekmo, ko nismo izkoristili tistih priložnosti. Po vodstvu 1-0, seveda ekipa toliko bolj motivirana, dobi samozavest. Mislim pa, da je bilo ključno to, da smo bili agresivni, da nismo dovolili Olimpiji, da razvija neko igro. Držali smo jih tudi kar daleč od gola, tako da so oni dejansko igrali samo na nek preskok na dolge žoge. Tu smo dobro neutralizirali. Nismo dovolili priložnosti, potem po vodstvu proti 2-0 bo potrebno to zadržati. Mislim, da smo, kot sem rekel, celih 90 minut igrali zelo zrelo in zasluženo zmagali. Nekako se je zdelo, da ste dobili predvsem to bitko na sredini igrišča. Je bil to verjetno načrt, kako ste se pripravili na to fazo igre Olimpije, da ste bili recimo toliko boljši v tem segmentu igre? No, jaz sem v pripravi fantom povedal, da ukolikor mi pridemo do pozitivnega rezultata, da mi povedemo, da bo Olimpija sigurno imela težave, kajti Olimpija v zadnjih tekmah nekako bolj čakala na napake nasprotnika in ko mora nekaj graditi, ko mora nekaj igrati, je mogoče tu nekoliko slabša. Mi smo to dobro pokrili, na te dolge žoge smo neutralizirali. Tudi moram povedati, da so oni dejansko zamenjali pol ekipe, kar se tudi mogoče pri njih poznalo v smislu neke uigranosti, poznanosti, tako da, ampak ne glede na to, energetsko smo bili mi pravi in tu smo bili čvrsti v duelih in iz tega razloga nismo dovolili, da oni razvijajo svojo igro. Trenerji ne radi govorite o posameznikih, ampak o 17-letniku odigra tekmo, tako kot je danes. Mitja Ilenič si verjetno zasluži posebno pohvalo. Ja, Mitja si dejansko zasluži pohvale že ves čas. Tudi dobiva jih ne samo z moje strani, ampak tudi s strani svojih soigralcev.
On nas je dejansko očaral svojim pristopom, svojo pozitivnostjo, energijo, ki jo kaže. Na koncu lahko rečem tudi kar z neko veliko mero zrelosti za njegova leta. Že drugo tekmo, ki je odigral zelo dobro, zelo zrelo in mi smo vsi veseli in si želimo, da bo v tem ritmu nadaljeval. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Lep pozdrav tule z roba igrišča, Dino Skender v moji družbi. Gospod Skender, nekako se zdi, da je danes za Olimpijo na tej tekmi res šlo vse narobe. Kako ste vi vse skupaj videli z roba igrišča? Pa dobro, vidjelo se da je Domžale u onako nekom furioznom startu dosta krenilo otvoreno i onako pritisnili su nas što oni inače i rade na domaćim terenima. Mi se u tim trenucima nismo najbolje snašli. Primili smo rani gol, poslije smo pokušavali nešto u biti prema naprijed napraviti konkretnije. Zatvorili su nam međuliniju, pokušali smo gađati prostore iza leđa. Nismo to uspjevali na najbolji mogući način. Jednostavno mi smo ušli u neke rotacije danas s obzirom da je ovo treća jako teška utakmica u tjedan dana praktički i jednostavno morali smo nešto zarotirati. Pokušali smo onda drugi dio sa 4 svježa igrača, ali jednostavno i taj drugi gol nas je nekako presjekao. U nekom trenutku drugi dio smo pokušali sa svježinom i sa 4 nova igrača nešto promijeniti. 10-15 minuta smo napravili neki pritisak, bio je neki gol poništen iz zaleđa, ali sve u svemu nije to danas bilo na našem nivou i ništa, znamo gdje smo, znamo šta se dogodilo i idemo dalje. Veliko časa ne bo v tem strnjenem ritmu, vas zdaj čaka tekma s Taborom. Kaj vse bo nekako potrebno popraviti za to tekmo? Pa gledajte, mi smo i pred ovu utakmicu i s obzirom na 2 utakmice sa Murom i Mariborom koje su bile prije nekoliko dana, znali da moramo rasporediti snage za ove 2 utakmice i 2 jako teška gostovanja. Ništa nama to nije novo. Na kraju, eto sad i ovaj prvi dio smo pokušali odmoriti neke igrače do poluvremena, pa onda probati sa svježinom napraviti nešto konkretnije drugi dio. Nismo uspjeli prvi dio barem ostati na nuli, nismo uspjeli ništa konkretno ni prema naprijed napraviti, tako da nas je to koštalo, poslije je bilo teško se vraćati u ritam i jednostavno Domžale je zasluženo pobijedilo danas. V zadnjem obdobju imate kar precej težav z neučinkovitostjo, vas to morda že nekako skrbi? Pa gledajte, mi znamo da se utakmice igraju za bodove, mi gledamo kako ćemo doći do što je moguće više bodova. Doduše sad u kratkom vremenu smo i uzeli stvarno 6 bitnih bodova, danas to nije bilo na nivou. Naravno da je na početku prvenstva s obzirom na pripreme onako dosta naglo nas dočeka ovaj raspored, ali ništa zato. Mi se moramo u hodu slagati dalje. Ima puno novih igrača i kako vrijeme bude odmicalo, vjerujem da ćemo biti i bolji u polju, a tako i u nekim napadačkim situacijama. Tako da vjerujem da taj dio definitivno moramo popraviti, ali mislim da i hoćemo. Ja, lep pozdrav v moji družbi. Mitja Ilenič, zelo nasmejan je prišel na tale pogovor, verjetno tudi prvi takole na televiziji, ampak danes je tale pogovor zagotovo zaslužil. Mitja, kakšna je kratka ocena tele tekme? Ja, pač vedeli smo od začetka, da bo naporno. Olimpija velja za zelo težkega nasprotnika, vendar mi imamo svoje cilje, tega se držimo in tako smo tudi zasluženo danes zmagali za 2-1. Pri 17 letih takole odigrati derbi Ljubljanske kotline, verjetno nekaj, kar bo dolgo ostalo v spominu. Ja, seveda, vsaka priložnost, ki jo dobim, jo probam izkoristiti maksimalno, tako da to je samo motivacija za prihodnje delo in tega sem tudi držal. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam. Ja, v moji družbi najprej Aljoša Matko. Aljoša, zdi se nekako, da danes nič ni šlo po načrtu. Kje tiči razlog za današnji poraz? Ja, v prvem polčasu slabo smo šli v tekmo, dobili hitra 2 gola, probali smo se nekako vrniti, ampak ni šlo. Danes smo odigrali eno res slabo tekmo in v napadu in v obrambi, tako da treba zdaj se zbrati. Za par dni prihaja nova tekma, tako da treba zdaj popraviti čim bolj, kar se da in na nove 3 pike. Zdi se, da je nekako zmanjkalo predvsem v napadu, Domžalčani so se dobro pripravili na Olimpijo. Kaj lahko v tem kratkem času recimo popravite?
Ja, sigurno. Mislim, da smo danes res tako naivno izgubili tekmo, tako rečeno iz svojih napak. Smo dobili 2 gola, tako da ne vem, danes ni bila zbranost na pravem nivoju, tako da po moje je to glavni razlog za današnji poraz. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Hvala.